Yes, reka mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha nshuti bavandimwe. Tugarutse aka kanya n'amakuru adasanzwe, by'umwihariko abari kuri ya ntambara ikomeje kugenda isakiranya igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ndetse n'umutwa M23. Turaza kwikoza mu misozi y'Iwarikare hafi yahitwa Kingambe ndetse n'imisozi yitwa Mubanda, Nyamiyanda, imisozi ya Wenga, Mpanamo, hariya Iwarikare hafi n'ubundi ya Warikare Hospital. Tukubwira situation ukuntu ihagaze, biremezwa ndetse biranagaragara yuko igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC cyamaze kuhasuka icyitwa abasirikare benshi mu bwabo bukomeye bw'uko M23 ishobora kwinjira mu bice byinshi bya hano Iwarikare, nyuma yuko M23 rwose ubu iri gusatira ibice bihana rwose intera ya hafi na hariya ipinga milimetero bitagera ku 11, aho M23 ikomeje kuvuga iti byanga bikunda Warikare nayo igomba kuba tombe. Urana yuko ubwabo bukomeje kugenda buba hagati y'igisirikare cya Kongo FARDC, akaba ari nayo mpamvu Iwarikare hakomeje gusukwa abasirikare benshi cyane. Nyuma ya operation zabereye Ikarembe, turi bugarukeho n'ubundi tukagaruka na situation n'ubundi ikomeje kugaruka hano Iwarikare, turikoza mu misozi n'ubundi ya hano Imasisi satira hariya Iwarikare, mu misozi ya hafi ahitwa Kariki, mu misozi ya hafi ahitwa Ruwindi, Karembera, imisozi ya Kabingu, ahitwa Sundu, ahitwa Karungu, ahitwa Bibama, ahitwa Rangira no mu misozi ya Cumba. Aho hose M23 yamaze kuhashyitsa abasirikare binarumikwa biyemeje guhangana kandi guhondagura icyitwa igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ku rwego ruri hejuru. Sake, umuhanda Sake Kishanga ukomeje kuvugisha umugabo ugasiba undi. Ahitwa Kimoka Kinigi Kirorirwe situation turakubwira ukuntu ihagaze no mu nkengero zaho. Tukubwire se M23 ikomeje kugenda yitwara ite ku mirongo y'imbere ku rugamba nyuma ya operation n'ubundi uno mutwe w'intare za Sarambwe ukomeje kugenda ukorera muri bino bice bya hano muri Kivu ya ruguru ndetse no mu bindi bice bitandukanye bihana intera hafi n'ubundi na hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Aho turi bwikoze mu misozi y'Ikabase haguye abasirikare benshi cyane nyuma y'uko igisirikare cya Kongo FARDC cyagerageje kugaba ibitero giturutse muri Sud Kivu ku mutwa M23, ariko kikaza gusiga ubuzima mu bice bya hariya hafi n'ubundi n'Iminova ndetse no hafi n'ubundi n'ibice bigize hariya Kamatare ndetse na Gasake. Aho M23 yagerageje n'ubundi kwataka igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kugira ngo iburizemo ibitero bya kino gisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'icyitwa abafatanya bikorwa babo. Yes, Goma naho ubwicanyi bukomeje kugenda bukomera cyane nyuma yuko igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC gikomeje kugenda gifata n'urwego rw'ubutasi Anire ndetse na Demiape mu kugenzura ndetse no mu gukontorora byinshi bikomeje gukorwa n'abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, aho abenshi bakomeje gushinzwa bidasubirwaho batungwa agatoki n'izi nzego z'ubutasi yuko bamwe mu baturage bakomeje gukorana n'icyitwa M23 ndetse na Alliance Fleuve Congo. Urumva situation ntiyoroshye habe na gatoya. Ibi byose turabigarukaho, situation Bugamba, situation Ndosho, situation hariya mu bice bya Mugunga turakubwira ukuntu ihagaze rwose. Byose n'ubundi n'ubudasa bw'amakuru yacu n'ubundi aho tuba turangajwe imbere no kubagezaho icyitwa amakuru abagezweho kandi abayizewe umunsi ku munsi nkuko bisanzwe ku murongo wacu mugari. Yes, dutangira rero situation Iwarikare nyuma yuko M23 irwaniye mu bice by'Ikarembe ikaza no kuhahitana abasirikare benshi cyane bahuriwemo rwose n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC nyuma yuko M23 igize gutya ahitwa Bitonji muri Warikare ikagira gutya ikahitana abasirikare benshi ndetse kandi ikakorera ibitonde karundura. Urabona yuko urugamba rutoroshye ku ruhande rw'iki gisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ndetse n'icyitwa abafatanya bikorwa babo nyuma yuko M23 igeze mu birometero bisatira hafi ibirometero 11 igana mu mujyi wa Pinga. Ubwo abantu bwinshi ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC, abasirikare benshi bakomeje kugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba.
uwitwa kapiteni Maposo, uwitwa Koroneri Kiriki. Aba bose baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba mu minsi 2 yegeranye. Uyu Kiriki yaguye ku mirongo y'imbere ku rugamba mu masaha y'urukerera nyuma y'uko 23 n'undi yagejeje kugaba ibitero mu misozi yegereye hariya ikarembe igerageza n'umuri gusubiza inyuma igisirikare cya Republika Congo FARDC. Urabona yuko byanga bikunda ubwoba n'ibwici ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC buraterwa n'iki? Buraterwa n'ibikoresho by'ishe 23 ikomeje kugenda yigarura ku mirongo y'imbere ku rugamba muri bice. Ibikoresho birimo imbunda ziremereye, artilleries, machine gun ndetse ibyombo birimo ubwoko bwa Motorola n'ibindi bikoresho bitandukanye. Urabona yuko urugamba rwo rukomeje kugenda ruba ikitwa imberenge ku ruhande rw'igisirikare cya Republika ya Congo FARDC ndetse n'ikitwa abafatanya bikorwa aba mu misozi y'ahitwa Birenge, ahitwa Birengeti, mu misozi ya Nyamiyanda, imisozi ya Mubanda, imisozi ya Manamo, Wenga, Ngora ndetse n'ahitwa Metusenge n'imisozi yitwa Mitongo, imisozi yegereye Nyamitama n'imisozi ya Nyamukaba n'imisozi ya Katindo. Igisirikare cya Republika Congo FARDC ari hafi n'ubundi y'ibitaro bya Warikare baharunze abasirikare benshi bari kuvuga bati intare za Sarambwe. Nyamara mu gihe bice bigize inkengero za Warikare bisatira hari Masisi, nyuma y'uko intare za Sarambwe zikomeje kugenda zihadeployinga abasirikare benshi cyane, dushobora kwisanga n'ubundi intare zagize gutya zikagira gutya rwose zigadutura mu kamashu, aho kandi kakamashu gashobora kuduhitana nk'uko dukomeje gupfusha gutakaza abasirikare benshi, intwara nyinshi ku mirongo imbere ku rugamba. Ndakubwiza ukuri yuko ibintu bitoroshye. Situation n'ubundi mu bice byegere hano i Warikare M23 hafi y'imisozi yegereye Oso, Bibatama, imisozi yegereza Cumba, Rangira, hariya Kitobo, Kirungi, imisozi ya Rushando, Bitoboro, imisozi ya Kariki, imisozi ya hano Karembera, imisozi yegereye Miyanga, Kinene ndetse n'indi misozi itandukanye n'undi satira biriya bice bya Warikare M23. Nta yindi gahunda ifite, iravuga iti byanga bikunda turaca muri iriya misozi ya hariya Ntoto, tuzamuke muriri, tuzamuke mu bice bya Byungu, duce mu bice bya Mataka, abandi bace muri biriya bice byegere n'ubundi mu majyepfo y'Imasisi, muri biriya bice byegereye Miyanga bagere muri biriya bice bigana hariya Mufuti, hafi y'ibice bigana za Sud Kivara, za Otobora ndetse na Mayuwano, hafi y'ibice nka Musenge hariya muri More, maze ubundi tugerageze tugabe ibitero ku gisirikare cya Republika Congo FARDC, tukereke yuko twebwe turi abakomando kandi turi abasirikare biyemeje kurwana kucyo twiyemeje ari cy'uburenganzira bw'abaturage muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'ubuzima buzira umuze ku muturage wa kino gihugu. Naho igisirikare cya Republika Congo FARDC cyadushinza ibyaha byinshi, kikadushinza yuko gahunda dufite atari yo guharanira uburenganzira ndetse n'ubuzima bw'abaturage, ariko ibi ntibyatubuza gukora iki tugenza ndetse n'icyo tugamije muri rusange. Ni operasiyo Sake yo gufungura umuhanda Sake Kishanga uhuriyemo ibice nka Kimoka, Kinigi, Kirorerwa duhora tugarukaho buri kanya. M23 iragira gutya ikadeployinga Rushinga, ikadeployinga mu misozi yahariya ikagusa kugira ngo iburizemo ibitero by'igisirikare cya Republika Congo FARDC. Mitumbara bagara deployinga bakavuga bati batugaho ibitero baturutse Katembe, Ruhonga ndetse na hariya mu bice byegereye Murambi. Natwe tugomba kwihagararaho kandi tukerekana agaciro kacu ari nabwo bushobozi bwacu, nk'uko dukomeje kugenda bivugwa na benshi babarizwa mu gisirikare cya Republika Congo FARDC ndetse kandi no mu bafatanya bikorwa babo, ari nako M23 ivuga iti natwe tugomba guhangana n'igisirikare cya Republika Congo FARDC tugaca akaga akarengane byinshi dukomeje kugenda twifuza ariko byanzwe n'ubutegetsi bwa Kisekedi Shirombo, nk'uko bikomeje kugenda n'undi bigarukaho na benshi babarizwa mu cyama cya M23 ndetse n'ikitwa Alliance FV Congo. Karehe mu bice bya Rwamiko, bice byegeza Rwamiko, igisirikare cya Republika Congo FARDC cyagerageje kugaba ibitero byashaka kugana muri bice by'Iminova hafi Karungu, Kabase ndetse no muri ya misozi yegereye Kamatare, ariko M23 basanze ifunze bukwase muri ya misozi yo kwa Burora. M23 igira gutya iburizamo
bino bitero by'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC n'ubundi bari bagerageje kugaba ku cyitwa M23 muri ya misozi y'Masisi, aho M23 ibigerageza kuryamira amajanja kandi ikagerageza no muri gukora ikintu cyose gishoboka kugira ngo iburizemo icyitwa ibitero by'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC ndetse n'icyitwa abafatanya bikorwa babo. Ni urugamba rudasanzwe icyitwa Aniri Demiape bakomeje kugenda bibasira icyitwa abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu mujyi wa Goma, aho bakomeje kubashinja gukorana Alliance Fleuve Congo M23 ngo mu rugamba rukomeye M23 ikomeje guhanganamo n'igisirikare cya Congo FARDC mu gushaka buryo ki bafata umujyi wa Goma ndetse n'ibindi bifite icyo bisobanuye n'ubundi kuri uno mujyi wa Goma. Inshuti muvandimwe nakubwira yuko urugamba rwo rutoroshye, intambara yo niyoroshye. Reka rero mboneho no kubifuriza kumererwa neza inshuti bavandimwe, rwose amakuru yacu aba ari akagaruka kandi aba ari amakuru yizewe umunsi ku munsi utasanga ahandi uretse ku murongo wacu mugari ubasangiza amakuru ku byinshi bikomeje kugaragara muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu bindi bice bitandukanye bikomeje kugaragaramo cyitwa umutekano mukeya ukomeje guterwa n'igisirikare cya Congo FARDC ndetse n'intambara ikomeje kuba hagati y'umutwe M